कृपा मुख्य मूला गुरु कृपा बोल जगन्नाथ भगवान की जय। अथ त्रयोत्रिंशोऽध्यायः। जय विनुवाच अथ वृत्तं प्रवक्ष्यामि महावीति महोत्सवम् अज्ञानतमिनन्धोऽपि जेन भास्वत पदं प्रदित् सहायं जगन्नाथाय। वैशाखश्यामलाभाग्ये तृतीया पावनासिनी स्वयमाविष्कृतवैचैषां प्रजापत्यर्घ्य संयोता सहायं जगन्नाथाय। तस्या सङ्कल्प्यनुप्रति आचार्यं परैच्छते एकं त्रिनतं चख्याण दुष्टकर्माण बाधरत् सहायं जगन्नाथाय। गृह्यात् वनजागाय वस्त्रालंकार देवेः चक्र तस्मात् सार्धं वनं गत्वा साधुवक्षो गणाकुल सहायं जगन्नाथाय। मध्ये वह्निमादाय मन्त्रराजेन मन्त्रवित् अष्टोत्तरशतं कृत्वा सम्पाद्यं च विशस्त्रितं सहायं जगन्नाथाय। राज्यं करुणामूलेतो प्रत्येकं अभिधारयत् दिग्पालेभ्यो बलिं दत्त्वा क्षत्रपालापसंसता सहायं जगन्नाथाय। परस्वते द्वियार्घ्यो दशनादुहते ततः परशुमादाय वृक्षमूले सुदिग्भये सहायं जगन्नाथाय। राज्य संस्कृति देशेषु आचर्य मन्त्रमुच्चारणः किञ्चित् किञ्चित् दरिद्रमेव चिन्तयत् करुणध्वज सहायं जगन्नाथाय। अस्तु तर्जुज घोषेशो गीतमङ्गलवादिशो निजोज्यमर्थकं तत्र आचार्य स्वगृहं व्रजित् सहायं जगन्नाथाय। प्रथमास्थानलवधानि दारुणीरथकर्मणि उक्त संस्कार विधिनां संस्कृत्यात् कल्पितेन सहायं जगन्नाथाय। भगवानभीतरथं कृत्वा विघ्नराजमहोत्सवं षोडशानि षोडशैर्लोकाैर्दृढैः सहायं जगन्नाथाय। विष्णुर्धं कुर्याद्राख्यं दृढकुबेरं विचित्रघटनाख्य पुत्तळी परिशेषितं सहायं जगन्नाथाय। विचित्रमौलं विघो खण्डविराजितं चतुस्तुर्ण संयुक्तं चतुर्द्वार सुशोभनं सहायं जगन्नाथाय। विचित्रमौलं हेमपट्टविराजितं द्वात्रिंशत् अकरच्छयं पताकभिरलङ्कृतं सहायं जगन्नाथाय। आरुणं दधुदं कुर्या तद्भक्तचन्दननिर्मितं दृग्धनासं विनादेह कुण्डलाभ्यां विभूषितं सहायं जगन्नाथाय। चतुर्दशभुजगं सर्वालङ्कारभूषितं विचित्यपमितं यम्नि उडनीयन्तविबोधितं सहायं जगन्नाथाय। नृत्यवादनसङ्गस्य बलदर्पविनाशनं सर्वाङ्गतस्य कनके राजन्यपरिशोभै सहायं जगन्नाथाय। रथमेव हरे कुर्यात् शासनं सपरिष्कृतं चतुर्दशरथाङ्गीस्तः रथं कुच्चार्यशीलने सहायं जगन्नाथाय। चक्रे द्वादश विकुर्याः सुभद्राय रथोत्तमः सप्तथीनवयं कुर्याशीलिनो लङ्गलध्वज सहायं जगन्नाथाय। दिव्या पद्मदलं कुर्यात् पद्मकाष्ठविनिर्मितं विरचर्य रथान् राज प्रतिष्ठां कृपवच्चरे सहायं जगन्नाथाय। यथामन्त्रं यथाशास्त्रं विश्वसद्ब्राह्मणेषु च ब्राह्मणा जगदीशस्य जगन्मातस्तवः सुधाः सहायं जगन्नाथाय। गणितं सुगणितं चक्र त्रयं देवत्रयस्तमये आषाढस्य शिते पक्षे दीने विष्णु शुभप्रदे सहायं जगन्नाथाय। प्रतिष्ठाप्य समृद्धेन विधिना पूर्ववैधिना रक्षणीयं कथं तत्र नारोहित कश्चन शुभः सहायं जगन्नाथाय। किवा मानुषो वामे मार्चारनुकुलदाय रथोधीनत्रया वर्गरथानमुत्तरीकृते सहायं जगन्नाथाय। मण्डपे उच्चभङ्गे वा प्रकृजादाम्बुरार्पण अद्भुते सस्वजातेषु सन्ति कुर्जा पुरोदितं सहायं जगन्नाथाय। संस्कृतासु संस्कृता कार्या महावेदिं कथा व्रते पार्श्वमण्डलं कुर्यात् पतिकुलमादिविप्रे सहायं जगन्नाथाय। सुमनस्तव वैकं कर्मण्यं दुःखानिश्च मयिस्तुता तथा सुमुदिचाचारण्य राजितत्र विराजते सहायं जगन्नाथाय। मे समाचकर्या वैदिशङ्का सुभचारिण निर्मलां च सुगन्धां च
सुदरात भर्जितं त्वत्करा स्वाहायं श्रीगन्नाथाय रूपभद्रानुपदं च विगता अधिकमोदकारिण च चन्द्रनाथमयीदीपा चन्द्रपादोत्करस्मदा स्वाहायं श्रीगन्नाथाय मुनि च ऋतुपुष्वाणि पुष्पवृष्टार्थमेमहि नटनर्तकमुख्याश्च गायका भवस्तव स्वाहायं श्रीगन्नाथाय